discussing trivialities from dawn to dusk on radio about political leaders and allegations without basis on the electoral process, and allowing invectives to be poured on public persons and institutions alike are not the reasons why we made so many sacrifices to guarantee free speech and an independent press. And so now we live in a situation where complaints about media unfairness, media excesses, media recklessness are rampant and worrying for a large majority of our citizenry. And here I refer not only to wrong, inaccurate, defamatory, deliberately misleading articles and headlines about persons and institutions, but also untruths, errors, inaccuracies, unsubstantiated allegations which media organizations permit on their platforms by serial callers and political actors. And I did check. The profession of serial callers only exists in Ghana. Charlotte saying that they have to any in Sembi so to join na dwenchire atodwa fa ne debo ne senchro adwuma no na wasa akọ serial callers ya so wahwe wiase ba no onim se serial callers okuroma so wahwe wiase fa na ye denye sa na ye si serial callers na ye denye no de hu hia say ye senchro for ye ne adwuma tene ne de me ne ya adwene sa atem didie ne ye nyaai no so me ne ya adwene serial callers amano o ya mo didie atem ne so mo nyaai politicians ya mo kasa rough mo so mo nyaai na sa mo serial callers bi de wiase na ye de ntide endi all right Fama message. Na wan sukura na microphone no a wo ma wo yira wo microphone na tisa. Na akata na nim nyina wu ni ye. Ha na mu kofa adia mu technical tenten. Wanya de kwa. Ami ye hu na nim 0302211701 up to 4. Ebetima fa frefo abere be man okwan. See emfa back e be na. Happy birthday kwa ma ma me message say wa Asem Kesee. Wo se na be show if ma me na wo de buy happy birthday pa nkoma na yera atala Yera Atara, yeah, Millicent Atara boy, and Ewa Woda, Godson Pharmacy. Yes, say, if you papa, Mr. Godson, any Unyanada, George, any Belinda, any Esther, woman, I say, all right, happy birthday, Nemo Atara, Christmas, Ampano, Egusu, and Akwame, or farmer. Honorable Peter Kwachi, the spokesperson. Peter Kwachi, Ewa Homans. Honorable Peter Kwachi. The spokesperson of Master. Serial caller. What was you? First serial caller. Why? Come here, dear. Yeah, we are doing Boko. I'll send out Chinafi. Quite a boy, you might. Who's a quiet fast Urubuno, enough for more. It's Yamia, I don't know the ma. I'll say, and you're queen, as you know, obey. Now, no fear there now. A Kokubua. Kura wa Peter Kwachiaka ne mansimu obi to president Madin and Juma Pa John Mahama Abo and for the first time Obama Mansi Central yeku afa agona Mansi yapo John Mahama Madin ewo kokubua na metia papa no na mo kika serial callers na mente asiye mo serial callers ayede ai ma me shala so won kra say o onye Ghana ha ko ti serial caller di serial caller won ti bida na ma no ya no do mo party di nem sam kika oh that be serial caller nya dwuma enye ye obi ye friends serial caller o dwuma di amudie no me apart from Adom me frɛ ba bia biem because mo dwuma di no so mani di mo ye program di na o se me frɛ by enye say bia ne waka no because bia e wo nyo nso ahu ene me wate ne mai bia e di no beto na num okay media from mo boase okay all right yeah that's it that set kwame boatin ase wo ye adwuma set ye adwuma tele pa ne wo ye set kwame boatin betina award nya say anase anko na beje overall no wa dey enu kwa me hia sa na bia nya me ne du no on reso no nko na no continue kwa we ka ketwa we ka 15 esi ha no ma wo ka kase no foforo na say okoto ye nwa hindu kula ye umu ye na nam no na na o ko ba ye na o kasere me no nyina me nim se de na tie na nyame a wado ma wo sa be de ka me no nyina na o kasere Dominic me boa Dennis Boatin set come Boatin brother epeyin
o si yusu nka me ono na be dira na no ba ye kan to won kana dum ye be ka percent die happy birthday koma madam comfort jeche konongo dum ase era wo mo de be no do so minti mo asha be no atwa to ma ba brafo wa me awia me nya brafo police fo ana Badwam ana Elias Raptia kamakam ati say omanye ne facha me wati uje ya jima ne does me say si ye me ya shime no e lo mu tika o best of mu sunyane empota mu bi e bojo so no that dey me yo cost 5 me so omanye ne omanye ne ubo penyi kesi ebidi wa o ma hu se Adom TV mu okruma e ambassador George Kumi yeah ta woni ni shia ye wa hu there be ambassador ba me yi ni bi okay so hu na hu keka oye train no si memra me come anyim no ma fidi kesi di du akire ende lo di na mama wodoma nkrankanta Sarah to say o man no Jesus aduma no beti mai why what is kuro that what is kuro mu contem that is here for la vida why na beti mai man uza chana to say o man ni what is kuro mu contem that is here for la vida that be a panel so na mo de ko hu he yo ko mo yo lo yesu yo mo abi wo belated birthday Nkoma Honorable Latif Mohammed and so Abuase Kwabere na wo every 2 p.m. Ye maame Nana Amadenchi maame Frempo wono na da ya wa sorry yi a ene ye hene Kenya se number 1 what ne maame nini no 105 ya ye compare no Kwabere 105 105 ya wade 1 September na eba so e wona na himfie ahomache no 9 na ya kopene Kwabere ya wada na e wo Kenya ase forecourt ye ufusum de ama no yewia na ya pene Kwabere na ya wada na so na ye de sikasa no de ahyehyɛ so e wo Kenya ase number 1 palace dumienu kopim se do si abebo na asesum no de tise kwasi ada 4 September ene de be hyehyɛ so wo Ebenezer Methodist Church ya wo Kenya ase number 1 so na yako ye mana na yako pa ye de be sia na Wallace George wusi ochia no se chia mu nya da jifas so as obonsa kwadwo ni kwasi kwadwo ni kwaku ai yete mu nka che obonsa we yi na se ya me hia mo papa saa na ye no yete mu nka che wo mu de jifas e na abatigo so abeso ya se ye de agwo jifas ene tigo o ma so ya se Wallace ye ko ama Wallace aba